TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo ni saa 3:30 cia wiyo nina wikwatio kana ni watindanesa wa kana wa umundi bonde bala watindila ndio thocha tutambanie mwendini wa Vilingi Wa Mauvoo beni Mauvoo la tukumbanisye ndi opo ala tukumbanisye ni bamwe na Minista Muvyani wa Kinanu Juguna Ndungu kwasia kana nimekosa mawoni kuma kwa ene ndimbe wa kuongela koti wa mauta. Amemba mangwatani ya wenda no matuku ya matungulu kusiwa kulika muundani woni maovisa mavolisi. Serikali ya Masako kwa dhana kuthinikia tethesi ya mama daktari na kumamba tendeve uthukumini wo. Na director mwe wa kampuni wa Kenya Power Joseph Sroll kuikwatiwa 10 la mbungeni ya Senate kuelezea dhina wa stima masipitalini. Vilingi Wa Mauvoo nina ukethia na udhocha nyenito wa Robert Mutuku na Kesha Rundinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitu ni kana minista wa Kinandu Juguna Ndungu yuwa weta kana serikali ni kwika mawaliuku wendekethio wa kuangala koti wa mauta kinya kilungu cha 16 yulwa yana hitina wa 10 na kuosa mawoni kuma kwa mwene nthi aine na mwamba na minista wa mauta na mwaki Davis Chirchir Ndungu ni waweta kana mutatala wa Kilovia yuwe nthi ni wa mithenya 30 ya kuosa mawoni kuma kwa ene nthi na meika kila mwene nthi ukwendekethia mwandu kitu Ajelina Mose ena Mauvoo aendena kavindane kala methiwa maivokea meli ili nthini wa port ya Mombasa na ila sikuite tani ngili yana yimwe sia mauta ma super diesel na petro kuma nthisi ya walavuni. Minister wa Kinandu Juguna Ndungu nukuwetakana mutalatala uni wende na kunena niswe Muvyani wa Ilovia na uvangithia na ula uvanite kuwaliula mutalatala ula wavetukithiswe mwakani wa ngilili na nyanya vala kwa tuwa theiswe nginya kilungu cha nyanya yulu wa iana kuitana ene nthi na ngalama nene ya mauta. Edwa mutalatala unu vikia kuvitu kitho UNND medhiwa mailasimika kulika ngalama nene kudhoa mauta na alama tonya ongeleka kwa silingi mbewa 10 kwa lita. To support the market, we have also to make sure that we have uniformity of how we tax all the other products. We cannot have different products having different VAT level. That was the objective. But the whole idea is to say, look at it this way, this is where we need to go. This is where we need to make sure that we create a policy uniformity. And that is the whole idea. Juguna nukuwetakana serikali ni kuvikia kuwasania mawoni ma ene ndi kwa kilungu cha mithenya 30 itanamba kuvitukithia walanyo u wa kuongela kwa kilungu cha 13 yulu wa iana cha kotiwa madhoa ma mauta. So everybody has a view, so that in the end the budget propositions and proposals that will be presented will be coming from the conclusions from public participation in terms of their responses and of course the basic propositions. So it will be like, what is the conclusion after public participation? Kenya has the lowest VAT in the region. Other countries have much higher than 16%. Even though we have an ambition of trying to make sure that we rationalize all taxes in the future, in the coming future, after massive studies have been covered to show how the market structure is working, we still are conscious about what the East African region is doing. We have to encourage them to follow us in terms of rationalizing taxes.
Kavindani kau minister wa maundu ma mwaki Davis Chirchir niwa wetekana nima kufikia kuikia malonyo me mwanya na kukwatiania na nthi ingi kuikilia kana mauto ni matho wakati wa serikali ya Kenya na ila sianthi sianza chelelo kinene kuikilia kana atanthia makimbene maina ite mauto vanthi ya Kenya na kumathoesya ene nthi kwa tho wa munene. That is, you know, the inflation in the US for once went up to 9%. I don't know whether you guys know that. Sometimes we look at ourselves negatively at 7%. The US hit a high of 9% from an average of 0.2 to 1%. Of course, they have brought it down to 0.5%, which is a testimony of what we are saying. It's a temporary. As they cure the economy, we also take appropriate measures as a country so that we are not impacted by what's happening out there. We secure our economy, and this is what the G2G is basically doing. Ingini wawetekana kuambata kwa dhoa wa mauta vanthi ya Kenya kwa udhodho ito vanene ni serikali ya Kenya kudhoa mauta a kwa dola vandu va kudhoa kwa silingi ya Kenya. We will really remove that disadvantage by stabilizing our shilling against the dollar, by removing that pressure on the dollar due to what was happening. Inflation in the US because post-COVID and the money they issued to the economy and the tightening of the monetary policy which is happening now. And why should that impact on us? We didn't print any money. So we are correcting that. And it's a temporary measure. Like Waziri said, by the end of this period, we should almost be able to go back to OTS. We have reestablished the interbank trading. And if we are strengthening like the shilling is strengthening today, we should be able to leave the market to the oil marketing companies where they have done very well, except that we needed this intervention because of the post-COVID Ukraine challenge and the inflation that I talk about. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ngwatanio yaane itheka ya matu wendano ila imatungulu kauntini ya Masako umundi ni malasimika kutwa isya umbano wote wa lelo ituma maofisa ma polisi kumasi ya kulika mawithulukoni mamunda usu thini wa umbano u amemba ni mavindu anza manzao ila ikwithiwa imatongwesya vala maliana na atongo imatene baiweta tamatethitwe na withianu kumatongwesya na ingi menda serikali vikiye kumatethesya kusuvia mali yo ila maweta taithitwe ithouga kwanzia cia kimbithi. Boni Mutisya na livoti. Munthi kioko Masaka uta amemba kana ene ndi mangwatano ni moneka maikala leluni maofisa ma polisi mamasiye kulika mundani wo kwithwa mweta kana venda mwamulo umitu ni coach kulia kwikia umbano mundani uyu na kila kithitu na makoni maingi mundani uyu vate kwendeka membo na mukutonyenela umundani. Wewe hiyo mali hiyo shamba imeuzwa, shamba yenu mali imeuzwa, since hiyo court order itolewe immediately kimbia mpaka police station, sema shamba imeuzwa na hii ndio portion imeuzwa na imeuzio fulani. Kicho nakakitane ndese ingi mamemba ya maendekethia methwe na uthei ulwa mwamulo wa koti na ula matavikia na ukwata. Okaku nitukatika siwa na askari na bai koti yo tatunengawe tona ugwa ukezaithia hii nitamanya pala koti yo tayumete kwa uti yo kulia president yo tutethesia ne kana wiseithia ni woka watutethesia na askari maserikali ya Kenya mayibetanga mundani wito nwenge kowo tokane twe watu ikakile baya twele asikali tikalike mundani nangalisio ndisonga manziani nje watu ikalike na tondu be asikali tio kija tumangali yunga mote kila mawatanekana miaka mingi niende na uveta mateko na uteli kuma miundani yo na vethe ito vaikuhusu ngusanisyo ikoneti utongo iyo lwa ungami wa mundo yu maenda kumina ngusanisyo ithi na wikithekana mali yo nethiwa yutethyo ko tuki ya umba noni umundi pawendano nyini na miaka miongo monza na 3 na kuma miunda inote yakatwa yakatiwe na utene na mayai isa kuona kindu na miundeno yake kukitiawa ni machamani kumbana tea tumbani bale luni kote mitoka tumbani ya luni kotaza kuwa miunda jito lelo taza kuwa idheka sito sievo amwe mamuikana lamena yanda nthini wa ngwatanio ya miunda ni mawetakana no nginya ngusanisyo ivikie no vya iwetheka kwigithia kana ingi ni makwata mawia na kutumia itheka sio kuendesya nthini wa maundu maki ukwati ondu mwana maundu maki la muthenya mashamba aya ni manengwe mashamba batoneka mainengwa kotodesu makwate mashamba na itu anarika tukwate uya waima ku ibalua tukakwata otutethewe no asla fund tukakwata ombeza iziru za mabuko
tuka generate income ona itu nukweta employment yonde go saka utaitina wa kilito cho kutonyela muundani kwemela ane mavikia kuikia umbano ute wa leluyu maitula mute mavisa mavolisi kulikila umbano wo na ingi kwenda minisa mvyani wa sasa iwande ni kulikila na kumanenge usasa imweaneu na muno kuikilia kana vaina mama nalikila mbano so ila medheto maivanga na itavikia na kuyanianesa. CS Interior, please come to our savior, be our savior, because your people have been compromised here in Matunguru. And we know you are going to do that. You have taken care of us in the whole country. I know you never forget Matunguru and that. We are addressing the CS Interior. We want to know where the police come from in our properties. The police are supposed to come and maintain law and order. Hakuna mahali wameambiwa anasimamia title deed ya mtu. Mawe tatavaende na udhoga mali yo muundani wo na kiku makwani maingi kotini kila kiende na utunga muundo yo netina na kuvikia na ete ya sala nene kui enendika na ngwatanio ya memba ya enda ite kuvikia na umina makwani yo ndela medhito kotini na matewe tatamatethi mama eleto nesa Uku kotini nungu waki oneza nyuzi rumba ni mweda wa mwonde inge sawa kiti kotini ikionde uko kotini mundo wa duka uni koti. Tuko na kesi iko ya OB ambayo kuna mashine iliuzwa na nimesikia nataka kama kwenye hiyo inajulikana na mwenye aliuza anajulikana. Hiyo kesi tutafuata tuwapatie ripoti yake within 30 days. Okavindani kauni mavikiana kuikianza manzao kana tongwela mekwithwa matongwesi ngwatanino ya enenthi msimovisa kuota mwene kivila ulaweta kana lama vikiana utewa miunda vathukalu na meo kana enenthi matese nimevikiana kuwasoa matambia na miunda yona yokosa na kutungiwa enenthi kana memba. Usuate wake na waite na zimba de na mwingi ukaenda wake mwaimu kasota mukamina ito makiku pese mara taito ina sasa tena wewe bwana mwenziwe mwate iwe kitaka chawe nani ni the previous king mana na zai kuemba jao mundo kile chao Orikila methi wa maisukume hata tongo ini kwikirikana memba ni makwata mavalua maitheka kana taito dizila matenda sio na ile itonya kutuma makwata itheka sio meweta kana nimevikiana ukwati na serikali nene kwikirikana mivango iyo ndani ya vikia kuyania kana serikali ya William Samoei Ruto is going to recover all the lands which belongs to the people and we are going to have new title deeds. Ni kadhabu sana. Angalia wazee kama wengine walijinyima, wengine wamekufa, wengine ni wagonjwa, wengine wanakuja hapa kama kwa wagonjwa, wengine ni wazee hata hawezi tembea. Utauni mala na maundu mautetika na siasa ila itungite ngwatanino ya enende netina kuweta maundu la mate kuelea enende kana memba mangwatanio eno. Hii shamba hasa haijatolewa ushuru, tunakuja kuletewa bili ya ila 40 million na shamba wao ndio walitoa kwa poto. Sisi tunasimama kigongo na shamba letu. Na hata kama itatukosti kwenda wapi tutaenda. Kwa hivyo sisi hii shamba isiingizwe siasa kabisa. This is an investment, ni watu wali-invest wapate faida. Ondini ya Masako, Mutongo TV, nyeni tawaboni Mutesia. Serikali ya kaunti ya Masako kuislamu veani wa uiti ni ukithi wa haithi ni kia mathinala methitwe mekalile atethesia mamadaktali kana manas na kumamba chendeve. Uoni kuyanana na minisa muveani wa uiti kaunti ya Masako Dr. Daniel Nyombia ulawane na ivindani lawa kwatiania na atethesia ama madaktali izisoni ya kwambelilia chumwa cha kutani ya udhukomiwo kana Nurses Week. Daniel Mwangala nukuelezi. Ku ngwatanio ya Nurses ndiyo ndemaende na ulikana udhukumiwo kana chumwa cha Nurses Week. Va kauntini ya Masako ngwatanio ya manasi ala mathukuma va ni makwatiania vamwe kulikana matambi ala mosetwe na maumwa ala methia wa maisila mena wikwatio wakana ni mekwailwa.
ava minista wa maundu ma uiti kauntini ino ya Masaku Dr. Daniel Yumbia danena itina kukwatiane na monthini wa mwatenio thini wa mwatenio ula matwaisiva musini wa Masaku ni wakathia muno matambio ala makunitu thini wa kwa ile uiti dakathia muno wilo kunitu na tethesia asuma matakitali nundu aingimo ni maende na ukwatiania na kwiki uiti ni wavikia mwene nthi ona isioni cia nduani ni muthenya munene nundu katika dunia andu masherekea chumaki na mweyu wea ula ukunawa ni nurses na nikwithiwa makuna wea munene na mabinda maingi maisha momethwa hatarindi maidili na andu ala mitwe yo ilitondu mwisi maidili na andu ala mowa matonya ukwatanua maithukuma masaa mataileitha maithukuma na ile rundu akitumichu omonde tiazi atukunia nurses makopi tubakunia makopi mo na wengi ndaumbula kana serikali ya kaunti ya Masaku isila kwa muvia wa uiti ndiende na kwikia mawalino memwana makumaililia uthukumi na kumamba tiendeve undu mwe na kumaililia mawithilo kwa mauthukumia nikienda kwikithekana ni methi wa mewe ya nthini wa uthukumi wo na vau mwene nthi wa Masaku kutania uiti museo gavana wa Vinya aikikisha kana nurses wea ulamu kuna nuwisi na nuwitikilite na tondu wa mathie ibinda ya campaign alama ilite kunewa promotion nimeunewa promotion sio na alama ile kuongelelwa nundu wo nyibu wa nurses na uo no shughulikiwa nikanana mamongelele wengi Daniel Yumbia ni wathana kana tamuvio wa uiti nimekwendea na kwa ile maundu ma uiti nsioni cia ndwani kwa kuongelanga utalo wa manas ula kwithitwe na univu nikienda kwikithia kana aingi moalame maweane mainethi wanevinda yumu ya uthukumi. We know, one, the numbers are few. The requests have come forward. She tasked me to establish the number of nurses in each facility. The facilities that are completely challenged include those that have only one nurse, the dispensaries. We have identified them. And we do know whenever a nurse goes on off or on leave, there are challenges in that particular facility. And therefore, the report is getting due consideration. And I want to assure you that those vacancies will be filled in due course, and in particular before the end of the calendar year. That I have to commit. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kuma wa hospitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masako. Director mweo muveani wa unyaicha wa mwaki wa stima Kenya Power Joseph Sirol ethi wa mweni wa maseneta itina wa chumwa kimwe chukite nikana kuelesya niki masibitali maingi methitwe maikunika mono ni kutilikanga kwa mwaki wa stima. Maseneta kwislanza mayambunge ya mwaki yeweta mwene nthi desa kuende ya kwenye maingi mokoni mamuvea uo wa Kenya Power kavindani kana serikali yende kwikasa kuyanisya uiti wena wenanu kwisla Universal Healthcare. Benjamin Mwaka alivoti. Kumonwa na kio cha wau na edenthi ingi masvitalini ma county onalama masilikali kukonya mauvalukumba stima masvitalini na kuonze mauthukumia mwe mavata sektani ya uiti. Yumbunge ya seneti ni wiye kioke na nivanie ya siokitia kumothio mwone mukuve kumweta director munene muungami mweo muvianu naicha wa mwaki wa stima Joseph Sirol kusongia makulyo mbe wa mbunge. Uoni mwana kivila wa kamiti ya mbunge ya maunduma mwaki na lato mbungeni ya Senate, Senator William Kisang. As you do these visits to our schools, you also need to check on our health centers, health facilities, so that they also get powered. And we want the Minister of Energy, to give you enough resources. You cannot be given money to buy transformers, buy poles, and then you don't connect. Senate iliweta uone dhina wambeye na masvitali maku ya ndwani na oyu. Ona ni uende kuikinia masvitali ni mamisi minene maingiala ni masilikali. Na methi ya wa masia iwe mono kunenga na uituwe na withianu yela maundu meta sivitali ni siako yethio. Senate ndini wa ilungu ya mayumwe yumuthelu yethitwe thikunikila kilingi sicha kwambala kwangala mayulu ya mwaki wa stima. Nokana kumwitana na mwene nthi ula kumana na ukwati muthuku
wende na kuvineka. If REREC is able to give us cheaper power than the other private IPPs, then we should be going and recommending that the government deals, when we need additional power, especially renewable power, we need to deal with our government entities so that this issue of high cost of power should not arise, because REREC does not need profit. Na keli muvia uona icho mwaki, yani Kenya Power, ukethwa na ivinda kuelesaniki uteritwe uthiva makampuni halame uwa nono wa kuna icha mwaki kuyandwani ungu wa REREC. Vala kuvikia hoyu imwe cia kampuni ni ciambirie kuswanea kumitwa Kenya Power kotini no kana ikwate kava. Because now we have a substantial CEO at Kenya Power, we will direct that the secretariat, you invite them very soon so that IPPs don't go to court. Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Ekali makisio cha masiungwa keleke wodi ya sikuru mwingia yolo emakuli atongoi kuma kisioni kiu matethesya na ila sina mamutha memwanya kwata kisomo kuma skuluni ila iseuvitwe kondwa sio kana special schools nikana kuolela si mukuo wa kuisomethia enende amesekana kisio kiu kina siana mbingi sina thina wakiliko na ingi sina mamutha memwanya ila itaisa kulika skuluni otono mwandukiito Lina Musangi okwelesi. Vata kalose nikeli tukaukuwa miaka 13 na valanikana ndiwa na kema mutha memwanya enenze makisio na ala methito makuikala na mumanyiwa wa school wa no special school for mentally handicapped ni MUTUKU ya Mauvoo muyumbe wa kaunti ya Kitui Kasalo kwa kumotoa mumanyiwa school mwambelelioni wa mwaka ningutunga Mauvoo nundu akapata nikwithia ni mwana ndiwa ni watiwe ni nya wake kuma emu nini na ethitwe akisila maumone na maisiane momu nitukutunga Mauvoo nundu wa mweshimiwa utuone yose yosu atwose ya mwana waitu nikana ambie kisomo chake kilona ambie mwi wake limwakani utu ni kweli akeli ata na atwose ya mwana witu oyu mwana uzu sitenji wende nikweza kwanangika maisha make kwezela kukwata Mauvoo kano kwitu ba atapikete sitenji la wailete kwitu twatabia mazimeo twamweru na kana kena thina wakatanga na kiaje imo katomethia na mazimeo wako tanyithi nyengutunga Mauvoo muno kwa kutwose ya mwana ni kwithia ni mwana otiasia hii nekaloa kwanganga vala kwatugiano vokoma yuto yu ekala kwa kuma maskulu otauni maweta kana kuma mumanyiwa watu wa skulu uta uende nesa masomoni nakapata aende nesa niwende na kusoma nesa niwende na kwithia na mawali ukunzi ni wa maisha make na ningona eno bandili kumonene ni kwithia tumaundu tumota mutabiti ndanegi eka lakini oyu we mwene nukwibu ya ngwazi yake ona akoza miyo akarambia yingine makule ndongo ikivathukanya siende na kukwata mbausiana isi mamutha memwanya isio ni sianduani wakisio pia bona siana ingi muthemba wakapata ila sile kotitenzi okububwana na thina wa mamutha mamwe uni tukulia atongo imaitu ala twamanyuvie na vinya munene ketha ni matonyo tutethete kwithila jana nisu no chitetheke na chikethia cha subika kwitela mwisho ni toka bata wabikia kutsubika kuondu wagu ngene sitethia kana ndia sitethia withe asima macio ni matethewa either kwa kutenenga liu na motethia lange matonya kuonekana mutethesia wa Kasalo Elizabeth Kaisali ni wakulia seyala mena siana sima mutha memwanya masumela senikenda sikwate utethio na ukethia mwana ucio osiwe tene ethia ena waliuku munene lakini tuna mosi omwako twina wekwatyo munene kana omwaka wothela na wonge kabata no kubandilika na akweka lone sata siana ila ingi kwa uno kuli wa siana sia mthembo sikatete kuwa nyumba ni kuthulwe nikana wesa kwithani sia tetheka kana kaka tetheka moke musongwa sia service to mankind is service to God kwa ila to thukuma mwenenzi twithukuma ngai na kichombe cha mthembo kithia kicha ngai na ilo kiega chumie bala nyumba withia wikosa wito wa Kasaloni siana sia mthembo ni sina disability kana sina special wa mthemba ni kuthulwe asione na sikuone kana lange ndongo ile ingi na ikatetheka
Good report ya Vilingi Wa Mauvoo kuma skuluni wa No Special School for Mentally Handicapped muingia katika untini ya Kitui Nilina Musangi. Mubea lina Musangi nundu wa Mauvoo asu na indu nusiwetha pe ona musiwi nakana ka muthemba usu akaumilia nikanaga kwata kisomo ndu mwena utethia twambothi umwa nini ituciokethetie na Mauvoo mbea. Kwisi mbingi leita unyotuma mundu atamina masomo make ena ukuwa munini takukosa ndivi ya masomo kuwakati wa sindu ingi ni kumana na kiupa la serikali ya Kenya kuisila mbeani wa kisomo yithi tuitwa isya kisomo cha andu aima kisomo kila kinengete andu ingi aima ibiso ya kusio kilasini. Kama unavyoniona nilipatikana na shida kidogo wakati nikiwa shule, nikakaa kama miaka 3. Na yu ndogo soka skulu tunaye na miaka miongo monza, lakini yo yini na miaka miongo monza na nonega lite kuma 74 tio miaka mingi. Nongi ni makwata mathangu makumatethesya kumantha myanya ya mauya pamwe na kwithwa na utonyi wa kusoma na kuandika. Mama wa watoto 3 na mume mmoja. Mtoto mmoja yule mkubwa amemaliza university mwaka huu na mwanzo hata ananitia moyo sana, anafurahia, ananiambia mama soma. Ndeni wange wa imwanya na ile mabatisite kisomo kiyisi uku mwandiki witu kuma kaundini ya Mombasa Angelina Muse nutambukie sukuluni wandu ima wa Changamwe na kukomana na andu ana alama kuelesya itumisyo sya kusioka sukulu itina wa miaka mbingi. Ndoka vitu ningi wa iwa dhanthatu wa matuku 13 na wachuma wa matuku 14 saa 1:30 na saa 3:30 sya wiyo wa Mutongwe TV ngwataniyo ya Mukamba. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muguo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisya wambie kwidepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni yako yanza ni mauso wesya ni we atikote Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiye isovyu na nojitumie kumina waoni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivothokanio. No kwa chithia ya Mazpoa ndukana ila ivakuve naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa Museo View. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza.
ni na udhocha ingi twendeye na kumanithia kavindani ka mandiwa masiokethesie maskulu kwa tamu wake ili serikali niendeka kukwata ambao kisomo na muno cha mandiwa ma grade ya mwanza ukulo ni kuma kwa mwalimu munene wa skulu wa musingi wa muslim ulai musini wa Kitui Nicholas Mulwa ulaweta kwina unyivu wa alimu wamuna mabuku ma kusomethia amandiwa ma grade ya mwanza alama ya junior secondary kindu kilaki ulasimithia sei kuongamia ngalama nene ya kisomo. Onesmus Chalo nukuelezea. Nicholas Mulwa ni mwalimu munene wa skulu wa Muslim wa musini wa Kitui waweta kwithia maskulu manavingwa kwa tamu akeli na namba nene ya amanywa kukusiwa na wajendeene kwenye makuma na unyivu wa alimu makusomethia amanywa ma grade 7. Nicholas iweta kwithia kwina unyivu wa alimu skulu niwo amanywa na maendeene kutiwe tina kukwata masomo moe vindani ila yailite na serikali ina kianda cha kukwata kwako walanyo umwe wa kisomo waloha kulimu vya wa kuandika alimu wa TSC kuandika alimu na muno alama kusomethia amanywa ma grade 7 na ukana kutangia ivinda ila manyo asumainde na kwa semetelete alimu. Na changamoto kwa sababu all the subject areas are not captured. Napata kuna masomo kama music, home science, agriculture, life skills. Unapata kwamba labda kuna walimu ambao wako na hiyo combination, lakini hata hivyo kwa sababu kuna wale ambao walikuwa deployed from primary na ambao walifanya P1 wamesomea they were trained during the P1 course. Kwa hivyo hao walimu wamekuwa wa msaada mkubwa kwa sababu hao tumeweza kupokea walimu 3 na wale wengine waliajiriwa upya kama dance ni 2. Kwa hivyo at least wale walitoka primary wameweza kusaidia pakubwa katika yale masomo ambayo TSC hawanja tutumia walimu wa masomo yale. Mwalimu unu wambolakana thina wa alimu weovo kwina unyivu wa mavuku ma mataratala umwe wa kisomo vala waweta savali kauta melasimika kusomethia amanywa maitumia mavuku ala menthino wa mitandao kindu kila ni uito munene kuota alimu ila mavikia kwithia matena internet kana stima thini wa skulu. Ile tulikuwa tumefanya tunatumia yale masomo ambayo vitabu havikuwa vimefika, tumeweza kutumia notes kwa online KICD, tuna access the portal, we print notes. And I also managed to purchase a few copies for the subjects that the books had not been delivered. Lakini kidogo kama labda the learning areas kama zinaweza kupunguzwa kidogo because there are 14 of them and to some extent they may be overwhelming to the learners. Kwa hivyo kidogo kama labda yangepunguzwa kidogo nafikiri ingesaidia sana. Lilian Chalo ni mwalimu wa class cha grade 7 thini wa skulu wa Muslim iweta serikali ndine yumbani tiondo vailete kukwata mbao mutaratala umwe wa junior secondary wala weta kwina unyivu wa sindu imwesi ya kusomethia kindu kila kiulasimithia asiye kudika muvuko na kuungamia ngalama isum. Tuko na challenges mingi tukikompea hii system ya CBC na ile ya secondary school kwa sababu secondary school wako na vitu za kutosha. Lakini junior secondary school hawana tuseme kama laboratories hatuna, vitabu vingi hawana, so most of the time inabidi sisi wazazi tuwasaidie mahali ambapo wanakuwa hawaelewi. Mwalimu waweta ethia serikali ni kukwata mbo mutaratala umwe wa kisomo kikaila mianda kwikia kithita tamu wakeli na kukwata mbo amanyiwa no kana kwikanesa mitianini ya muminukilio wa mwaka. Masomo itasaidia watoto kwa sababu kuna practicals shuleni, kuna zile practicals pia wako nazo pale nyumbani. Tunaona watoto nyumbani kuna kazi wanafanya ambazo walikuwa hawafanyi na kuna vitu ambao walikuwa hawajui sasa wanaelewa, so naona system itasaidia watoto sana. Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Muyumbe wa kilio cha Kaiti kaunti ya Makueni Joshua Kimilo ni watu la motemo usumbi Dr. William Ruto kumanwa na kilawa weta kana utongoi wake nwende kuvinyi ya mwene nthi nundua wongeleku wa koti. Kimilo ya siya kana eidhiwa kati wa mbunge ala mekuvalu cha mutaratala wa kuongela koti ndeto ila wanena kavindani kala ukwambia siya unyai cha wastima kisioni cha chambai kila kiwodi ya KM. Muno wa kwenda kumina Kenya ni kwinda ndi kuono dongelelwe itilwe ondwa nyumba na munge kwa nyumba angi magwe nyumba sio ndakwa sio suno kusu kitiki ndo ile kritikila
tuonondu ndumaende na utua koti ambatie muno wia na kiuni kwenda kuumisiana ila serikali na siani kuola mutu mayola mutu mongele mauta kini kindu kile kitatonyeka kwa bilu sio kambungeni nitume balota na nye undu na nena andu makumaka itimambia liwoneka na imaisie bilu su tubaloke na itume balota nunu kwenda maisha maende mbi na tikuongela maisha na nenda kwasia Ruto enda no mwe serikali betange ukianange na matongozie okay tulitikila na ndikulia kamba maito tibinde ya kwambia kushangilia ukunanganizia moko kwa ati twende serikali tukiyata akamba maito maende na uthela oju twinena akamba maito itonye mukamba lona ile kwitha newe yu unagidi kwa Kenya Power abetwa kona lo KBC abetwa kona yulo wa NSSF titasio abetwa kwindi akamba maito ala menthi ni wa monga me para sato sikaba othe me obetwa atambia ukengwa kana twi serikali ni ucu ni kosokoso na itwe serikali yuto ende osio na imana isiasiasi na kwa utu yotia ukambani twita na siasi kwa utu bila ku impress musumbe kuinda tumwite and then aya kana na ito toke kila kikoka ibinda ni yobika o itwe twenda serikali lakini tebinda ya kwambia kwa cia musumbe na kamba maitu maende na uthela tebinda thoku ndandi kuli ala me kwa cia serikali nebinda ila tunona otene akamba na thame serikali mena tukona andu maitu maikwata mawia kungi ni kana witano nuendeye na kumwa kwa enendi kutumia ivinda ya mbua kuvanda miti kwa wingi ni kana kukitana na mawaliuku manzeve alama endeye na kuete ukono monene kwa enendi kila muthenya witano ni kuma kwa mwene kivila wa maonanio ma uimi ba kauntini ya Masako Lawrence Matolo tondu mwandikitu Daniel Mwangala ukweleze. Lawrence Matolo ndanena itina utongo isisu ya uvandi wa miti engwatini na muvea wa miti tuva haka untini ya Masaku ni wonya witano kwa ene ndi maende na utume vinda ya mbua nesa nikienda kuongelanga utelo wa miti na kuokitana na waliuku wanzeve. Umundi pa Machakos Showground nitwetha na ebuso inene ya uthocha department ya KFS kuma Momboni twina iseso ya ubanda miti nundu wa kuongela forest cover ni asia ithita SK Southeastern Branch nitwithite tuibanda miti o kundu na kundu tunebanda Machakos Girls tunabanda vo silanga wa vo dam na twesa usisia twethia nitatu kwibaka mauta tu ya uluku na twasio munthe nutubanda miti ila tukwatie ibuso kuma kwa KFS kana offer kuma kwa KFS kana nimenda kutubandia miti nitwakwata donation kana mubothi wa miti maana 5 kuma KFS Momboni ba Masako na tukwatania na officers ma KFS nitwamina ubanda mitisu kwacha kuko omonde ni asia kisio kitwa banda miti ba showground ndatukinenge sietwa ndukikia lebo nundu wa kumaka kana kuonania muthenya wa omonde wengi ndaumbura Tanzania ila yungame mawonanio ma uimi va kauntini ino nimekwendeya na ukwatia na mivengi kuvanda miti icio ni sikivothukanio undu umwe na kuisuvia ndaelese kana kuvanda na kusuvia miti niguo kwisa kumina waliuku wa nzeve na kwigithia maundu manima ni maendeea na kwaila ni kuongela tree cover undu twithitwe twiwa tuongele tubike at least 30% tree cover kukitana na waliuku wa nzeve climate change ila ni miti itumika ata kila kitawa carbon sink kana kukusia nzeve la nthuku yuma mautani ama tumewa imetoka sio ya ngali kana sindu ila sio bebwa kwou ni mwoloto witu wa kukitana na climate change na global warming kwisila ubandi wa miti sia kainge nitithitwe na ubandi wa miti witumika na andu organizations bingi kana mashirika maingi takila kitawa performance contracting obligation ukethia nimeyandikite katika uthukumi wa mwaka kana maketha maibanda miti no ithio wendi no kuonania maibanda miti na mami no banda miti withia ndi na sobewa nitumite kuma tree planting to tree growing miti ni tukwatia kila muti tuhakikisha kana ni wa kwata na ni wa meana ni weana suje yumana na itu kumenyithia
na kumisuvia kuimia undu ba showground twina bohol okavindani kauni ombula wiyumbanisio mama woni ni mama wako ni maende na kumba ni gondu vailetwe unula waelese vikie kilungu cha miongo kenda yulu wayana. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumva kauntini ya Masako. Na indi mubea Daniel Mwongela ni twende na ubanda meti vindani yi kwina mbua ni kana twailie mawithilo kwa maito nitungia mubea nundu wa kwithiwa wa kwatiania na itundini wa Vilingi wa Mauvoo tukwendea kwithiwa na kuiyo cha kwa ila nyenita wa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda atwala Mauvoo akwanzia ya Meko Tiwanesa.